Bara pfushi nguluvhe, bara ana pfushi. Pfushi. Ah, bara ana pfushi. Nikumbona ndikopenyerera so. Nguluvhe baba. Upenya imande nibuze. Arali nei ndangapedza 2 weeks ndisagola nguluvhe ti. Ndiko chimbira chitaratana yapana mtu angasokotangana na ndiyanga klapa. Ndiba ndonyadzisa ngamanda zvanga zvichimbiri. Ndingatori ndikotopfuka na badani ndaganda chaiswa ngabhasikira ndawandafa. Ndiri musi zvithu zvanga ndisakuchimbira ndisagola nguluvhe. Ngokona mvesa and ndoila ati rabeli ndichiedera nati konoedera ndisingarabeli ati yali wa mara ndala nguluvhe ati ndiba ndikuvikera people that comes at night ngompesa sifa hiyo ala bungofini nabe ya mundo na mimi ningapasha mbete mini nezimwe ndi ashaka muno nditoshera ziliwani wedera wawana usikolora ai muno ndioshera ziliwani and na vatu vanohanisa vatu muno blood pressure ningokona mfesa vona vazinganga vatu vachiranisa muno ayo dinirdiwana gaina azo ukoditobebiwa vana vamapeta na mini taizo ndiyori minina zvilo zvinyi zvikuitwa zvinhu zoprocessiwa na munhu wazo munji nditoshera serebos inu manini ngoivona serebos anidivi munhu apala womwaliwa pala uti serebos iodidated salt. No loka na kaya. Cerebos, yeah, but see how it runs. No loka na kaya. Ofazuri na nafasi. But see how it runs. Ofazuri mimi mkana kushare mimi. Kushare ku kwa hicho kujiri. Kwa nafasi. Mundu ndiko nyagotrotiwa. Ndiko nyagotrotiwa kwa ndi mtoto. Abuno ndi cerebos. Auna muanga ndauso. Ai, auwo. Wana wa chemistry uyanuka manini. Wa chemistry. Uyanuka. Marnias diva imandi ndaricheza ana chituna chiticha mutakalo chinecha vichia diva zvaudhi mani nimbo ma whole wheat bread uchirasha positive zviyadhura azvidipi vusva makau health hamudipi evana va munhu wazikemistini uyanuka haudipi uchira vasushera kazunguluve